Bismillahirrahmanirrahim. Arap tamalarını öğrenip жатабыз. En akırkı tamalardı bugün öğrenemiz inşallah. Kaf tamасы. Biz ötkemiz qaf bolsa bu joğun tama. Ötkemiz qaf, bu kaf. Kaf. Lam, lam. Mim, mim. Nun, nun. Waw, waw, waw. Ha, ha taması. Ha. Şerge tibet tutama kadağın. Ha işten çığa turan tama. Ha jengilgani. Lam alif. Lam bilen alif taması birikkendegi. Lam alif da aytıladi. Ya, ya taması. Ya, ya. Ya, lam alif. Ha, waw, nun, mim, lam, kaf. Biz şunu bilen tamalarda ötüp bittik. Эми мына ушул тамгалардын ичинен кайсы тамганы көргөндө биз таанып калышыбыз керек да. Мисалы үчүн бул зай тамгасы деп. Бул айн. Бул ха. Бул ра. Бул dad. Bul fa. Bul shin. Hem göz jumturup alif ba ta sa deb qatar men aytib ketib, qatar men jatta alıp alif ba ta sa jim ha kha dal dal ra zay sin shin sad deb lam alif yaga çeyin qatar men aytib koyup, anan keyin көрсөткөндө кайсы тамга кайсы экенин тааный албай турган болсо, бул максатка ылайыктуу иш эмес. Biz eğer tamgalарды қатары менен айтып бере албасак дагы, бирок көргөндө кайсы тамганын кайсы экендигин биле турган болсок, ошол биздин максатка ылайыктуу иш. Кайталайбыз. Каф, лам, мим, нун, вау, ха, лам алиф, я. Biz айтып жатабыз. Ошол айтып жаткандай кандай угулган болсо, ошондой кайталап, ошондой үйрөнүп алуу керек болот. Анан мына тамгалардын астына биз айтканбыз, өзүбүз түшүнгөн же кириллица тамга менен жазып алып, анан өзүбүздүн тилибизге ылайыкташтырып айтуу менен биз Куранды туура окууга жетишибиз кыйыныраак болот. Ошон үчүн угуп үйрөнүү дагы жакшыраак. Алиф, ба, та, ثا, جيم, حا, خا, دال, ذال, را, زاي, سين, شين, صاد, ضاد, طا, ظا, عين, غين, فا, قاف, كاف, لام, ميم, نون, واو, ها, لام alif, ya tamgaları. Şunu bilen biz Kur'an tamgaların okup büttük, tanıp büttük inşallah. Keyingi sabaklarda hem tamgalardın okuluşunu öğreniyoruz.